Bokajan subdivision arlo ki ongdung medical pharmacy atumalong chokli malo ave. DDUG JY Amiri hing along cyclem bang suhon teron aphan hing ame kang sibajok apran ke dam. ARTPS seputak West Karbi Anglong Deputy Commissioner Conference Hall along CKKP. Kardom pinebir tang ton pen arjik tha. Bokajan subdivision angkang khatkhati police station arlo Lahorijan angkang malom ke ongdung medical pharmacy atu malong arona lo ke choklim ave pin pensi kulat kibi aningkan ningkanta bipon bomsi radaphan pamanghu bomlo. Pinpur mi kedam tang penalar ni penta lapuson si jor bom po birta longpon lo. Seta pejo penche salam jibon bosi lang cari dun bom lang. Seta non ke aningkan lidera phi angta ing sam thuri. Lasi dowai ke jora kulat ke munir ao apranalam do potsi non ke birta pachathang ponang koklo. Matha hursena jongsi komane kopai kelang no pen wrong treatment pen aprantam jui pulote komadlo adai kachien po lasi dowai ingprim saline hai hui anke aron thek pami chini pami lapen kachalitang alo lapen kulat kibi hai hui aron choklim pensi donang jia potlo lasi lake Karbiang Autonomous Council kachari CEM lapen medical EM atum chelang donasonte nisenji lapuson se Bokajan subdivision angkang pen amparta Karbiang long angkang ardolong penang anakula dalong ke non anta expiry date mate arni ke partang a medicine lapen aron alu lapen certificate hehuita avesi dobom jorbom ang taxi longpon lasi arpu kedo medical department medical EM lapen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon council along laso phutha ke bangjilang aporahut alangli ke mesen asai deng ponpo lapenan parta ke theki ding atum kachelang duna kenang sot posi cherok tok arar atum pen ningjesi chuning lipong Bokajan penanang terang Karbiang long life Good happy arong amekar suhon teron aphan DDUG JY along rehing ari kihing kachera duna bang phuaphan rehing ame kangsi bob ahema soraphan akerap ki pije aphan hawararat kehang Hamren police station ka parlo Hamren ambinong rongkimi bhomtiar ni hithielong suhon teron aphan rehing ame kangsi pen apran kedang Pinpur me Hamren rong supia long pardun ron asonsi aningkan bangta rehing ame pen kithinang dokok asonsi mandet lo non malom rong sopi rong solapen rong atok anu Dindayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana mati thi hek pen DDUG JY amen pen rihing ame ki pialong rihing ame puthak thangnat kachini kabia tuma phansi sai ki paklem pona jok kopai kilang no pen ku thepia mekar kalitang suhon tero na phan ada por phai kre sira chikim so se chor por malom kopi koson pen loni rihing ar chok pen meter box along ke kok bo mahut rihing ame ingsip dunsi longle mate arum nang ki sun hot nang ke thilot loposi claim rap ajir po tum pen thanpong Kima long kama peklem apa komat nang toy. Omes Boro laben Surgiari Boro. Kona muni la tume. La tum ke dak Jagirut Kopia company la. Mega company. Tante nal tum aprang penason kam claim bom lama ring ame la son ki hing dun me do sita chire thek la la son experience dolama. Experience mane ke claim ke jiding ulo aprang pen ke abang sinang si dudun ko koti. Ke pini la so kotona ke do ke koson non tenal. La so ben arnisi lom alang tum dak nang thon kok lo. Ing parane nang tum claim bom mon. Ni tum phun pen mo jingki bom na. Acha la so kam claim bom hut dak ring ame la son ki pido ma mate khan pet pen tong kam claim ma. Dak tan somalong than pet lo ing parane hula nijir po he gala lenmen na ke the gali hala phansi ne phun kol lo parane le lap sabdhan dum ko bongsu lo ma odu parane la control room tona li phun kol ma kali control room la dak nijir po hala master role kam si claim dun hala ke ni pu lo sa hajira system alang li sila so dak shutdown de la he sabdhan ne anu ka prex en alang tu ma sar si en lo he amane bang ni pu alang phane kol polam chalo ma parane alang tu bang na pu dun lo ni ke ni tu me kam claim bo i pu te sabdhan do ma pu do ni non da pu sang song si do pu alang na te thak do ing parane pu sang song si do pu lo ngela pu current short lo parane akon ni phun je call thula
karen lu elu mako lu lu lang ni tu no da karen nang pusang song si do lang ke jo nani phana chobai lo bote coba be online mata abi line mata ve company सरकार अफान माने कौंसिल सर अफान लो लपेन ला एसीबी तुम हांसी तमे है माने इने ला पिसाय बांग माने उसु दुकोक चपांग रेंगी अफान माने ला एसीबी अंदर पिनी हेमकार को करका सिता बाजी कुनु सिता माने इसी सर्विस पिपन असंते पुया लो निली तुमा हिन पेन की पुई बांग के Kititang abang arpum nonamat Hamran Police Station along Ponsi Dipu rong sopia long postmortem aphan Ponsi puthot penap angbong anikang sam suhon teron kititang abang arpum hodai ponji alam the Hamran Police Station OC pintu pathak pen pachini Hamran bandaneling hi Karbiang long live Assam Right to Public Services ARTPS puthak ACCS DP pen patir pi Ponsi ARIAS pen online pen kado kavya sai kiklem ponjia phan seke kipia jaime kedeng sai kama sai photuma phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma penakimang ARTPS Act Rules and Services Aputhak under World Bank Finance pen kachera Assam Citizen Centric Service Delivery Project mate ACCSDP pen patir biponsi Assam Rural Infrastructure and Agricultural Services Society ARIAS atum jasmet Dr. Himanta Rabha Ranjan Borpatra lapen Simanta Haloyatum pen ARTPS Act Rules and Services Aputhak seki pipon Labang somai ki bialong West Karbi Anglong District Deputy Commissioner Krishna Barua ACS ahin pen Jaimek Pangchengsi Alohia man pen Dr. Hemanta Rabha Training and Capacity Building Specialist Ranjan Borpatra BPRI ARIAS Society Simanta Haloi ARIAS BPRI adum pensi non digital akai ke hemtot lun joy ke penta mate online apps penstami methang mobile pensatami mate laptop pensatami sai he mate office dam de pin pen ka apply do nabar sai dolo puta thanpong ki ongdung apor hotke officer aphan abang ka pen chenglok hawararat ka setong kisung na puson sidu setanon ke officer abang avidet setami komadni alar chibi tekang beknan ji puta Dr. Hemanta Rabha pherangkia mayalong pachini ponthu মানুহ বিলাকে ধৰক বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা তেখেত গ'লে হাৰ মানে এপ্লিকেশ্যন লৈ তেখেত গ'লে অফিচত আহিব লাগিছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত আহিব লাগিছিলে আহি তেনে এপ্লাই কৰিব লাগিছিলে বহুত পইচা খৰচা আছে সময় খৰচা আছে গোটেই দিনটো লাগি যে কেতিয়াবা থাকিব লাগে তো সেই আজিৰ কাৰণে কি কৰিছে এই আৰটিপিএছ এক্টৰ আণ্ডাৰত এটা আৰটিপিএছ পৰ্টেল আগতে আছিলে আজিকালি এই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা সেইটো সেৱা সেতু পৰ্টেল হৈছে পৰ্টেলৰ থ্ৰুৱেদি চিটিজেনে কি কৰিব পাৰে তেখেত গ'লে নিজৰ যিকোনো ছাৰ্ভিচতে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেখেতে যদি ঘৰত স্মাৰ্টফোন যদি আছে ল্যাপটপ কম্পিউটাৰ যদি আছে ঘৰতে বহি তেখেতে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু নতুবা অসমত বৰ্তমান 365টা আমাৰ PFC পাব্লিক ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ আছে য'ত নেকি ঘৰৰ ওচৰতে তেখেতসকলে হয় 1 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত গৈ তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ ছাৰ্ভিচবিলাক এপ্লাই কৰিব Hamran bandaneling hi Karbi Anglong live East Karbi Anglong District Committee Kisan Morcha tumche patir biponsi Japra Langso Cultural Complex Tora Sarthi Auditorium Hall along BJP Kisan Morcha District atum krung sayamai ada porphai kre isia porpen East Karbi Anglong District Committee Kisan Morcha maipu Mongol Singh Hanselapen Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpia tumbensi lama ingthurponlo Adun thua jaimek atengpen anarlo porphai isia porpen isi rat amai paman ponlo Mayalong East Karbi Anglong District Kisan Morcha aru amaipu Mongol Hansepen kachapahem phupana Mayalong jiten kathar pensi pachiniapor en ponlo Mayalong aluhi sarpo manpen BJP KADC amaipu Roland Killing chetongdun lapenan parta Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpi Kisan Morcha chunbang sarthi ingti rap chunbang Bapuram Rongpi Dunmaipu Bejan Dipusa Gloria ingti piatum chetongdun Mayalong BJP Kisan Morcha long Sorkar pen ason kirap lapen kaching thur lapenan parta chotiki anathu abarsai Sorkar pen kelong dunjia phan hai huyalamsi chethan chepare paduponsi laso BJP Kisan Morcha District Klembang krung sayamai misen pen pachun ponlo je state committee atum executive dodat pen puthot a district tin phana pa chini lo je a district tin atum sidame executive maibang donangji kasi adak Karbi Anglong isalong abangke pinisia ani bathek ponlo kasi labang so ame long non ma nelitum labang so is Karbi Anglong district angkang mondol kret roxido 17 mondol do
lase 17 mondol atuman chehang si pini kiwang ji arni aphan kopi ko sonma ke klemi la so phutak singli pini ladak labang so executive amai long ke pini abang ke pang ingwai pon thutera tahai sitame pini amai judet penili tumako isi chiparai ponji je office beral meeting du hala so office beral meeting hotsi pini ko sonma ke theklong pini litum ka chingwai hala so sinli tum ing siring chapon po hala so si kenang sot polo dangte komane abang phu ban samili tum ingwai ponik bo Bokajan penanan terang Karbiang Long Live. Kedamtang teleponi pai por ni lakhain koi rapho Deopani MSc constituency angkang athak Arnam Lang Pialong Karbi Students Association Arnam Lang Piaro to mahin pen Chepatir Piponsi executive meet come get together amai ki paman pona birta Longdun. Bangso Mayalong KSA Arnam Langpi aro amai phu Anil Son Teron pen kechari pon Mayalong Chunbang Soron Singh Teron pen si mai ke phalam the jaipon Labangso ajai me ke dengpon executive meeting come get together ke paman pon athe pilake education child marriage lapen anti drugs aputhaksi kachingrum Mayalong chingki jethan pon Student unit Paper struggle long live. Long live, long live. Paper struggle long. Mayalong alohia manpen KDA BSC Maipu Raju Ingleng KSA BDC Chunbang Desoy Teron KSA BDC Sports Chunbang Buson Inti Dun Maipu Sarmentiso Runmei Timungpi Sintu Ingtipi Elizabeth Ingtipi Sermahin Terangpi Priya Rongpipi Atumpen Chenglok Kaprek KSA branch lapen unit Atumpen ta chetong dunsi ing samjin mesen pensi mai pachun bonlo Bokajan penanan terang Karbiang Long Live Pini prime time abirta kila pon si kang tonik long